Loran dia maluk será ser malu falei a mestelia Parlamento Nacional. Hodi halau cobertura quando ba protesta membro feto o ekusi será quando ba sernia tais ne maka governo foti atulori ba halau ba iha Expo Dubai mai be ikus mai governo fo fila fale sernia tais. Tambane será to lamentação mai iha Parlamento Nacional. Tuir mai taba acompanha hamutuk. Dia mana bele explica tuang kona ba ohing mana ser mai hato lamentação bai iha Parlamento Nacional relaciona hoita bot ser natais ne be maka governo foti me be lalori bai Expo Dubai me be ikus mai fo fila fal bai ta bot ser. Dia obrigada. Ami so mai hato amin nia proposão mai to iha plenária tamba ami usi grupo de vulnerável sira usi grupo sanulu nebe representa tais okusi atau loriba Expo Dubai. Ami ne produto sira ne mai kuaja tinang ida ona. Ami hatene katak iha ba Expo Dubai ne começa dezembro bato março. Iha tempo na ba pas ohing lorong mos tinang ida ona produto sira ne haulori mai entrega iha CI. Momento na ba ami hetang fasilita husi CI, kontakto husi CI, katak ami na produto sira ato ba promobe no faang iha Dubai. Ami so larang triste tamba to ohing lor. Momento na ba ami lori mai to na iha dili iha CI entrega ona ba ekipa Expo. Iha akordo sira hoto. Iha tempo na ba to na ba sira dehan grupo sira container primeiro bate ona mana sira container segundo niang heng to semana ida ami se kontakto mana sira mai fale grupo sira mai ato itabele asina acordo ami heng começa pulang basic pulang neng ona la iha kontakto ato mai asina acordo ba Expo Dubai niya to ikus ami hetang telefoni kontakto den imi mai fotifale imi nya produto sira ne. Ami solarang triste tam momento ia situasang COVID sira ejiji ami laos ejiji sira mas kuliah ho CI mas kontakto ami mas kontente tamba ami ba promove ita nya kultura liliu batais. Solarang triste wang hira ita hare ba to promove bato Dubai la promove tais mas promove fali biti. Ni ami larang triste tebes. Momento ne ba ami kontente den governo fasilita ita liliu ba grupo sira ne mai husi grupo bitlaik fetok bitlaik abandonado ida sira balo nebe Morris grupo wingdit. Sim, a informação katak mana sira mos halau kredito osang hodone hode los ka? Sim. Momento ne ba sira telefoni ne ba ami mos kontente ami impresta osang liliu ba grupo sira osang iha grupo ami impresta osang hodi sosakaba selo e masoro depois material sira hoto iha tempo ne ba ami iha fiar katak se iha lorong ikus ita sebel hetang resultado liliu osang tamba ita nyatai sai atau buka osang iha tempo ne ba grupo sira balu impresta osang kredit iha grupo balu iha BNCTL iha grupo sira to agora depois la iha resultado ba Expo tay sira la iha sidaw iha resultado to ohing lorong osang la iha ato store to balu kolega sira balu liliu kolega ida ne niniray ema sitat ya. Sim, tais ne memang kita bot sira produsa telur ba Expo Dubai ni tais hira i karek husi grupo sanulu ne kredito osang ne bele hatene montante. Husi tais sira ne quantidade 300 lebih. Atus tolu racing. Iha osang atu kredit ne ida kredit wirninya kapasitas. Ni kemampuan misalnya. Di tempo ne ba osang ba grupo mana niang impresta $500 ne iha impresta kay bau to ohing lorong pulang rua kotuk ba sitatia ni animal sira idatang
Bele kuliah ida ka sira kuliah ida ka. Mantlah sultan. Balo mana Marta niyang susi tayboko niyang 1.500 to ohing lorong grupo sira na ingne bas sita tiyan niya ray. Kolega ida grupo responsable ida to ohing lorong niya trauma niya moras niya lamay. Representa grupo makmay. Responsable grupo koordinador lamay tambah niya trauma to moras. Ne husi grupo sanulu hotu mai hane. Hau niya naran Maria Tapo, husi munisipio Rayo. Diak maluk sira ne sang ta acompanha a membro feto sira husi ikusi ne maka o sira declara husi representante Maria Tapo katak sira hala kreditu husi grupo sira hodi no ne hetang osang hodi hala produção batais mas depois de governo poti tais ikus mai la lori bai iha expo Dubai to ikus hisra heng quase tinang ida ona mas governo fofila valere osan relaciona assunto ne orasan dauk nemos iha representante povo deputada Lucia Taiki. Dia deputada. Sim, deputada. Ba ohenga membro feto sira membro feto sira husi hama tolamentação bai ha Parlamento Nacional relaciona ho sernia tais ni maka governo foti me bela lori bai expo Dubai to ikus fofila falikarik pele ato. Sim, assunto ida ne assunto nebe buat ida dihan seri tebes. Tambah iha fulang mayu liga hosir nya tais nebe mak governo liu husise i ba MTCI liu ida komissão organizadora atau ho di produto tais laos dihan tais wa kusidet mebe tais Timor Leste toma. Maybe how kuliah spesifik batais kusi tambah sira hetan problema. Wa hira kontakto ho sira atu hodi ba expo Dubai par hodi bela faan itani produkto. Ikus mai tenke fo osam basira. Sira hanuing wa hira sine produkto mai sira dihane fila ho osang laos fila fali hotais. Ho idane mak how lamenta how nudar representante povo ekusi how la hareba CC mai how hare dihan tambah problema hoi dane mak how husuba governo par hodi sira tenke responsabilidade ba aktu nebe mak sira halon mai be momento iha fulang mai hafuti ikus mai semana kotuk sira mai sira ba hasoro duni iha komissão organizadora ne tama sira fot fila fali tais ne fo basira ho ida ne mak lamentável tebes wen hira ita hala buat truma ita dihan governo se resolve governo se buka solução ai betinan ida ona iliga mos ho ohin tia balukan sira fot osang husi osang nebe simpan pinjam ikliur tiona sir tenke fo fali osang tambah osang lai sira tenke fo pinor sir ni rain o sir ni animal o ida nemek questionale tebes par ho di governo tau atenção ba o enkarik la bele halatang ida ba povo par ho di teru sane ita hotu la hatene o enhira problema ne naruk tebes par ho di bele hala fali povo teru sane ida nemak kau nudar representante povo ililiu ekusiang wan hau lakoi atu Tari katak sira hala produção batais ne mas tambah sira hetang husi sira hetang autorização si governo atu hakarak lori sira tais bai ha expo Dubai i sira mas hala kreditu bai ha grupo balong kona ba osang hodi hala produção batais ne hanesang uin sira mas atete katak husi sira nia tais ne produção sira kreditu osam to ikus pale mai tais ne maka sira hala produção la governo la fo osang ila lori bai expo Dubai to ikus pale mai sira kreditu ne maka ia sira la selo tambah osang la iha no ema mai sita sira animal sita rai no sita umakar ko insa usu governo atu bele hare hodun ne bele resolve sira resolução sim tambah tais ne sira fo fila ona sira fo fila inan sira agora mo sira buka insa par faan ida par hod sira bele hetang osang
liga ho osang nebe mak sira sira impresta tambak leur on sir tenke fofali it sir tenke buka osang hotais ne pertona ba fofali fofali sir ne rai o sir ne animal ida ne mak itahotu au hanoing itahotu ajuda par hodi resolve la lais tais nebe mak durante ida ne ita hanoing dihan hodi tais mai para atu buka osang mai lufing tais ne lahatene nusan mak fofali tais ne hagano ida ne ita hotu lili governo ni responsable par la bele halatan se baha ukarik dian hala mak ida ne dit lalika continua coitado terus tepes e anu ekusi situação la hanesa ida ne mak ania lamenta kona ba tais ne be mak atu hodi ba expo Dubai. Obrigada. Não. Hat ida ne bela di kasaiti. Dia Maluk Sirane sang kita acompanha a declaração Russi, a deputada Lucy Taige kata kusung sebagai governo atu hare hodi resolve tamba grupo sira feto Russi kusi sirane la ostet sira uji sirane osan rasi kuri hala produção batais mebe sira hala kreditu osang nune hodi hala produção batais mebe ikus mai governo fotino lori ba export Dubai to ikus fofila validet tais nebe maka membro sirane hala produção ia nesang ita acompanha Maluk Sira atau informasi baita bot sira ohini ha plenaria iha Parlamento Nasional leptar sira barak maka futilamenta saung ida ne hatoba iha parte governo atau hare hodi resolve iha tamba questão ne ohin ministro assunto parlamentar na comunicação social Francisco Jeronimo mas ohin informa katak antes ne deputada sira futi bebe questão ida ne nonia hatona ba iha parte relevante atau hala responde mas be karek sira hala responde ni se continua hato fila fali ba ministro relevante atun ne bela hat buka solução ba questão ida ne Russi Parlamento Nacional hau Guilhermina Franco Joseph Coa hato reportagem